yakni benta jongga kubor la wanras pi daga fatafat online shopping store. Kadorba shnong Umniuh Khwan lemat kinang yalam ke Hanm Umyam Circle ha ka khatlai tring mentau banai kelalej ban ujor Pyrshah halor ke Kynjai jingbet iki artli ki long yeng ban Pynlong ke Jingkyntiew yatho shong Kurim hapok wei resort ka badan ha kani ke shnong ya ka blatep kum kri Kynjai resort ya kani ke jinglej ujor alam khamat doba Albert Lingdo Ubadew Secretary Shnong Uba Biang Sat President ke Hanm Umyam Circle berkumjuru Uba Pateng Mirsing President Keriboy Unit Hakabla Ledru Ban Bu Ikashithi Shaka DC Jong Keriboy District Ban Pyrshah yakni ke Jingai Jingbet Habakran bikla patai khubor Uba Albert Lingdo ulai thu bakadorba Shnong hadin ke Jingyo Jingtep halor kani ke Jingkyntiew Kurim jongkini ki artli ki longying kibla yo Jingbet Ban Pynlong hapo kari Kynjai resort kabadan hakani ke Shnong Umniuh Khwan ha khandri berapasan tarik mentau banai kum kadorbar hi kiladap da ke Jingsko khia kabajur bar kumjuru Ban Pyrshah halor kani ke Jingai Jingbet ikite ki longying Kirin mengilai ke Jingjia kepala jas ko napara tangina rang kasnong orang setenat mau bakawan ja kiwan bu parti kemudian yang posnong kepada saja Jingjai akan reward absen hari mulai yo jitim wan kendo tim bakadai ke Pyrshah la ke permission berki Pynlong hari ini nak yang kasnong tang setenat ni Pyrshah kan itu kiwan Pynlong parti kanta makan ka partai seneu mata kebun parti Jepang kita ini nak yang Pynlong Nakaliang Uba Pateng Mirsing kemunang yalam ke Hanm Riboy District ula penpau baka sengka Kersha ni kedor Bashrong ban Pyrshah juri kini ke Jingai la jong sarkar ki teki longying khamtam hakum kini ke por jong jingshong seir na ke jingpur jong klam COVID-19 Tadin bagi layo ke jing komplain nakaliang kasnong Umniuh ingin kandon kada jing etho song Kurim apo RiKhasi dikila kerpat cengi keseng ki ong ba yarap le mengi ba bakandon kana gajing tho ni jumpai ba ni sofir khamtam agni kapor ginang suyo I ya gajingja ka ba po khana para naglang ka seng ba naglang ka snong iwan chani po DC ban kelina EDC DDC ila kubur bakandon kana gajing tho song Kurim ka khat kandon gajing tho song Kurim kabala penbenta arbenta kide arjur kita ki bayat tho de naglang EDC ila kubur ini naglang kaseng hi ba EDC ila kubur iong ba EDC insapan kata ka clearance na ka government handai naglang kaseng ngimso ya hap ya kana ka jinga tho song Kurim namar ka kum ka situation ka ba mentang yo I ba nu jingpang unang jur na kaski sa kaski de lada kindon kum kine ki jinga tho song Kurim tang to ko ga kisu government kampatla ban sol hadu menta kampatla ban penbek de kinang mi susu kini gijinya tho song Kurim ngim nomla ban thang ya kada jinya tho song Kurim kidi hok ban ya tho hanai ngi Pyrshah pat ba kimdai ban ya tho aki hotel la ngi resort namara itu ki hotel ki resort kiron ki snong kiron ki pai ba yo le se ngimla ban tip ki briu ki bawana ki wana ngi ya ban inuk sa kum ka bejang te po khana para ki briu ki pan ni kata ka karpas ka batang sangut anda gimi sau puai ngut yo le se kanja ka bakum kani hato mano ban ba khli sakane kane kare ka visit saka government ngiai leng ba ka seng HANM bangi ngin Pyrshah ya kane ka jing pelong jing tho hapo resort Kynjai ya ka visit saka government ba ka government kanom dei man island hoi ka government kala penbi bakal island ban ya tho henry kailat tamban tho aging mane om hagine ki resort hagine ki hotel kane kala ngila ban ong ba kadai tang kajing le sobha kadai kajing le enjoy jongno hanrai la raja ka ba susi mano ba kendu jing dei upai ba ubaduk uba jenjar